Kasimpor hadu prasnemi baka PhD nong spong kanyo biang sakawai pat ka ambulans ka bandai bu lit sawi nong pang syaki jaka sumar. Ya katai ka ambulans laplai pe ba do meli ka nong spong hi uba SK Sun ha katai ka jindon lang director ka koi ka khia Dr. Amanwar, Dr. C Kharbi medical officer ka nong spong PhD kinong kit kam sinong bat kwi kiwai. Swagani layo ka jingkran bau sodar badem ba bi marwen ulapun pau ka jingkeman ka bakrau ba hadian ka jingai ap ka babun snam kilayo biang ka ambulans da ka jingrap meli ka jungki. Mentah kesini layo ka ambulans apun ang spung barok sikata ikamla dan syuk ka ambulans nadu ba kalado kata ka ambulans nadu senam kendai kupra iyo ka ambulans te haus senam hajar khatar khatlai mentah hiterter te ngimsim layo ambulans syuk te halok ni ba inung kum kinong snong jongka snong nong spung imat jing te haden kata ilaj bani kendo i lokal MLA te kumta hi marmar nagaleng jong i lokal MLA jong iru ila tre katla ibor ban yarap na banta inong susnong jong i te imsim lakaran ila yaj bet shukmat bat ila ai kata ka message yang i ba sayok bet ka ambulans dayai sya nama ka bakalong kumdia ka sarkar berguna bat iral arrest ru ek resolution apo assembly awede baki ambulans abtu for te ka government mekhla jungi kanang tuna kapsa hakipisa te larita tingi sungu ai ke jing sungu sikade lokal yang jungi ibala tristam balawan ra ban kit kakhya kashan namata upaj ba nong susnong jong kathan nong spung hi barok kawai ka bahap ko PhD nong spung bat kumjur kulai nga ai kulai sa director ibai dan rekat lang ni mentah ba i laplat por ba kajing yarap jong visa kulai subon na mentah kan ka ambulans jong ka ba fila ai ha snong jong ni te kajing tristam jong phi rangkat bat pi staff jong phi bat rangkat amle jong ni kana pun orlong barok kita ngila kmi lati im shimla saiso Rai, detat hagan ni kesni, kabangi kum kinong susnong, idap dak jing sungok kuman, pakai jing pu samrki, namar babun balang mentah, ngilayo kantam ban, ai ka jing sumar, kabapaka namenta upai ba nong susnong, bless you. Director pat ulai thu ba katai ka ambulans ka dei ka bala penyo leng ba ka scheme chief minister relief fund bala sam seki jaka sumar leng ba ki jing tukular jong wameli. Kini ka ambulans ka bawan na ko ka chief minister relief fund. Kadai kebala namang terpang lengba ke cingtre sistem jong MLA jong ka Hongkong constituency but kini kisnong bajiwan barabor na kisnong ban ya penpaw ya kya kasan nomor bondan ka ambulans ndai nomor ka jing start ka jing aibut ka bawan nai lokal MLA kini ka ambulans ka don mentah smat ban pelat ya kanong spung PhD ban ngangen skam ba lembaga ni ka ambulans kan ai ya kajing sakri ya kipat nong sakstong jong kathan nong spung PhD bat kumjuru kan nong kajing yarap ya kibriu kiba sistem kiba dalkam ya kan ka ambulans bat ninget scam ba nang ni khmat kan nong spung PhD kan nang la ban ai ya kajing sakri ko bah bat ninget scam ru ba kan nong spung PhD kan la ban ai kajing sumar dan kami banda pak so ye sama kan ka ambulans kan ni kan sulang betang naman tagi emergency di bala man mi hakan no ko Nakaliang ba SK Sun pat ulai thu ba Maria job ka phang ka ba khmat ka diban penyo ka ambulans rei hakitu kisnam namar ba ka sarkar ka kerdu pisa kumta laya apswa deitat onda hadien balai kendu yo menterang ba bala pentep bala mangka wei ka ambulans nak menta ka nong spung PhD si kedai kan nongka PhD ka bala rimba di Henry ka PhD kamdon ya kani ka ambulans ka baki don kam hakaban rifa ya kinong pang nang tay na nong spung siya shlong sa ki hospital bafir lani ban penikit ikinong pang na kiway pikijaka mamarjan ban ra siya nong spung di Marialong Emily hau arjar katpra ngilay kerpat ya ka health department lembaga district medical health officer ban bu ka proposal na kamta kani ka nong spung PhD nakalang ka health department kila shimkia ba tama
kalau jaring kat ba kasorkar ru aku tu kapor duna kalong duna ka jingdon ka pisa te kiklam la hi ban sanction ti auslam arajar kat kendaru nilai persang biang te Henry mentaus nempat nilai don bok ba kumbaong i Dr. Aman ba lembau ka Chief Minister Relief Fund kilatiet ikini kikali menpengkam naka menta banyada yakini ka jingpang coronavirus ta kejuk kapor kembali fitip penong spung kadai ke snong ka ba dan sya kanong kendong ka bala kam jingai na pot snong ka ba ki kali ke balai ke bawan nang tai ru ki duna ba ti ba ya ki briu ke badon sya ketika than ban wan man sumar pot snong ki syam jenjar subon tingala ya tu yu Chief Minister ba ki ka jinglong jong ka snong bat ba ka PHC kamdon ka ambulance tu wong yang ngaso bahasa ken mau lem hadin kat tu anipor ti menta kumba artiyo yai nga tha di message shau lembaga WhatsApp ba ban ken mau yu bangila don kam ya kawi ka ambulan nam ta kanong spung markum ta hi po si second ula jubat nga ba I will give the order ban hand over kawi ka ambulance nam ta kanong spung PHC ta kani pura ko long omdi tan na kadaw ba Chief Minister uyade ban em kadai lomba ki recommendation lomba ke health department lomba minister jong ke health department baka nong spung sisha ka don kam ya ka ambulance bat de ban perkhat ikni te lomba ka jinya trailang jong baro nakaliang UMLA nakaliang jong ka health department doctor minister jong ka health man recommend lomba ka nong spung PHC ka don kam ya ka ambulance te kani ka kali menta kala don bat kata ke jing kerpat ke jongi kala orlong te kumba doktor judge sem kani yet sem makani ka ambulans kan syakri kamba ikipat ba jong ka tan nong sti ang doktor kan